Ndieta ngoro kwa Philip Nyamato Obwaya omumenyi w'Erigo Magwad naende ninche omonyakerogo bw'enyagitari ya Keroka eboard. Ona amang'ana aya agenderete ng'a yokoimbichi omogavana igo torocha affected sana buna abagetutu ekiagera tobwate emeroberio totagete nyagitari igorwe ekonya abanto baito twamanyire konyora ng'a batagete koimbichi omogavana bagocha koimbichi omogavana igo bono abanto baito mbari gochandeka totegemeete ase enyagitari ya Keroka nchokobori kwane naba baminto tori na barabwo bagakabere igoma na bogetutu engima gotogosaba aba MCA baito n'omugabana baikaranse bagambe erio barore tokonya abantu baito iria twarenge Nyamira bariete ira omugabana n'omodeputy oye batebete ng'a bagotokorera egasi baimogeti chibibire gochigwa bono ngosaba ng'a omugabana n'omodeputy bakwane eruga eyemo barangeria aba MCA bachake gokora amagendero goetera ase aba MCA aba ase chigwati chiaito naro nabwate mbuya mono Peter Nyabuto aoga igoro omomenyi bw'Erigoma gotoigwete korwa amangasete neji radio ng'a aba MCA ba Nyamira County obatagete korusya omugabana office goetera impeachment intwe muna abagaka babogetutu igo tokwamireria na ntogokana omoroberio gwokorusya omugabana office tutaraborwa ekatibega goteba kanga aba MCA mbaito batuburie batotebya mamacho omugabana akorire tumaye koba advice na kibaji bakora lakini okuba tutaraburirwa ntogotaka omugabana achandwe asega cyakora igo tokuburia muna abagaka babogetutu twakanire mono okorusya omugabana office tigaba MCA bache batotebya mmojo y'omugabana tumaye kuba inge bagoti gokorera omugabana nande tokuburiga tigabaruri baga emeroberi emmeo yokugayana ekore gasi bamaweke step yokurusha omugabana office nore gujikunya lakini muntu nabagaka babogetutu twakanire mugabana tabasikurusa office through impeachment koro kwa Joseph Murika kibali omubyara okeroka osemo ya bogetutu ele Nyamira division nerigoma na chirega na baba mintora mo twins gwetera enjira twigwete inga bari twachora bura ba MCA baito bagotogambira ku Nyamira babekaniramo batagete kurusya omugabana office teresa baba mintu na bakwane ingosaba iga banche barusya omusoni yororo banyotige baracha ase barito abaete chikura batatebie nkebe kia kolire kabere banche barete abagaka be kanisa abarai be kanisa bagayana manganaya ase nchira y'ubororo taye gotiemana kero chieri chigotiemana botambe bonyanzi aboko bokore mara no bonyanzi mbarito agete chikura yona ingusa aba MCA abatu achorete wetera chikura chito banche bayigwa mangana omugitutu akwanire yamono atuko aje wao waenda kutuletea vitina hii mambo tumesikia kwa radio kama kuna tofauti zao na gavana wanataka kumtoa ofisini. Sisi kama wazee tunawaomba hiyo si solution ya kuleta maendeleo katika Nyamira County. Tunawaomba wa MCA watafute njia ya kuketi
kama hawawezi kuelewana, wazee wako, watu wa kanisa wako, tunataka maendeleo, si impeachment. Impeachment si maendeleo. Kwa hivyo tunawasi watoe hiyo petition yao, warudi kwa wananchi wale watu tuliwapatia mamlaka ya kwenda huko county assembly, ili walete malalamiko, tuwaambie yale tunataka, si wafanye vitu bila kutusisa kama wananchi wa Bogetetu na Nyamira County. Kwa hivyo tunawaomba watoe hiyo motion, waache public participation. Kama mambo yote tujue kuna shida gani, kama kuna tofauti, kuna wazee wanaweza kukaa na watu wa dini waleta amani. Kitu tunataka ni amani, si vitina. Hiyo impeachment ikiletwa itarudisha Nyamira County nyuma, na maendeleo yale tunatarajia hayatafanyika kwa sababu watu watakuwa wanarudi nyuma. Kwa hivyo tunawaomba MCAs wetu county nzima kama wazee watuhusishe sisi kama wazee na wale wote walipiga kura katika kaunti ya Nyamira ili tutoe maoni yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Badala hasa kumsaidia na yeye amefanya makosa. Na gavana ndio executive officer wa kuchunga watu wanaitwa au wa serikali yake. Mzee, pengine unaona kuna haja ya maridhiano kati ya MCAs na gavana? Tunataka warudi pamoja. Na kitu kingine usikie, hii meetings wanafanya, hii mikutano, walikuja Karoka hapa wakafanya ngine hapa naitwa Bangas, na watu wengine si MCAs peke yake, wale wanataka ugavana next time 27 walikuwa huko. Tena waliana na MCAs wakaenda Kericho, tena waliitwa Nairobi kuzungumza juu ya gavana. Watu ni pesa wanataka, walisumbua Nyakarama tafoma gavana, atumutishe hivi atupe pesa, na walikuwa wanapata. Na tutaka people of that caliber, watu tutakuja kuwang'oa, waende kwa county assembly wapitishe ile maneno walisema hiyo tisa, wapitishe ili umpe gavana, kama hiyo bill zao zimepita wamchukulie implement. Akishindwa ndio watasema maneno. County assembly wapitishe ile maneno walisema hiyo tisa, wapitishe ili umpe gavana, kama hiyo bill zao zimepita wamchukulie implement. Akishindwa ndio watasema maneno.